Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kalaskan aylı turgundары. Bugün onday жаңы жер тепкен көрөк жазадык. Каалоочулар болсо буйрутма кылсаңар болот, жаза беребиз. Мына бул жерди 1 саатта тээп бүттүм ушул жерде. İştegенин көрсөңөр болот азыр. Бул бака кайчы сыяктуу иштейт экен да. Мынакей. Өтө жеңил иштейт, иштеши. Артынан майдалап кереги жок. Одаразың жеңил аябай. Ушундай эле жеңил иштеп кете берет. Zakaz kılam degender mitağa baylanış kıla. Ança kişinekey yerlerde yo, kişinekey yerlerde traktör kirsipeyle şu men teyazınar bolot eken. Aябай жакшы көрөт экен. İnternette görüp bugün жазап өзүм жакшы экенине ынандым. Астынан эч нерсени тегистеп майдалап кереги жок экен. Бүттүүнөн бери өзү майдалап алып чыгат экен. Bul da birinci jazaşı bolup kişine köp nerselerин koşpay kettim deyt. Emki de köp nerselerini oylanyp atat. Bundan da sonu kılıp jazayım dep atat. Bundan жакшыраак кылабыз Кудай буйрса. Bundan жеңилирээк жакшыраак кылабыз.